Nou, die regering wil hierdie Intelligent Population Register wet inbring. En daar volgens, dit hardloop op facial recognition, is nou kwansies op die immigrants, en hulle word nou geteiken om nou uit te vind wie nou paspoorte en visums, en wie's nou wettig en onwettig, en allerlei stories. Dis 'n rookskerm. In Amerika, het hulle ook hierdie tipe ding, hulle het 'n ander naam vir hom, hulle noem hom die Immigration OS, en dit is 'n palanteerstelsel, en dit is natuurlik al redelik verder gevorder, want in Amerika is al hulle goed reeds elektronies. So al vir jare is hulle inligting elektronies. In Suid-Afrika is dit nie so elektronies nie. Dis meestal nog op papier, maar baie binnekort gaan hulle dit oorsit na elektroniese stelsel toe, en dan kan hulle alles integreer. Luister mooi, dat jy kan verstaan hoe werk ICE saam met hierdie Immigration OS, wat lyk soos ons Intelligent Population Register, en dan kan jy nou verstaan, 'n volgende video wat ek ook vir jou gaan wys, hoe ver hulle met die ding al gevorderd is in die VSA. ICE just built a full AI hunting system, and it's already targeting 1.5 million people. First, there's Palantir's Immigration OS. It pulls data from the FBI, IRS, Social Security, DMV records, even traffic cameras all into one platform. The AI analyzes everything, detects patterns, and flags who to go after. ICE paid Palantir $30 million for it. Nou, as hulle hierdie inligting bymekaar het, dan sit hulle dit in die polisievoertuie. Maar hierdie polisievoertuig is dan nou so smart, hy het tot toegang tot jou bankrekening. So daar's niks meer privaat nie. Hulle wil alles monitor, en dan sal hulle besluit wie is nou 'n probleem en wie is nie 'n probleem nie. Nou kan jy dink, as so iets gebeur in Suid-Afrika met hierdie klomp syndikate wat opereer binne in die polisie. Die Suid-Afrikaanse polisie is die grootste syndikaat, misdaadsyndikaat in die land. Miskien is die regering die grootste misdaadsyndikaat en die polisie tweede in lyn. Hoe dit ook al sy, die stelsel is korrup. Die stelsel is selfs korrup in sogenaamde blanke lande soos die VSA, Brittanje, Europa. En nou kry hierdie persoon, hy toegang tot inligting, terwyl hy jou aftrek, en dit bring ons natuurlik terug tot by hierdie fliek Minority Report, waar mense geprofile word op grond van al hulle inligting, en dan besluit die polisie, hulle gaan jou vang voordat jy 'n misdaad uitvoer. So, jy's 'n ou wat geneig is tot een of ander misdaad, of jy gaan een of ander misdaad uitvoer, jy gaan bedrog pleeg of moord, so ons gaan jou vang en toesluit voordat jy die misdaad pleeg. Maar kyk 'n bietjie hierdie stelsel wat reeds in plek is in die VSA. How many people have seen a police program that's being used called Palantir? It is in your police officer's car, on your police officer's computer. So while you've got the person pulled over, you can start to drill down on this person. It's not just like a DMV photo and an NCIC anymore. You can see all their bank accounts, the balance in their bank accounts, the last times they declared cash somewhere. You can see every time they hit a flock camera anywhere in the country. Flock is a giant national traffic monitoring system that is basically everywhere now. And they're taking photographs at every intersection all day. And it's using AI to like read license plates and put identities of people places. And it's just keeping all that data, like all of it. That's what they've got in their car right now. And we're not getting that in Discovery. We're not able to confront it. And we're not able to use it as Brady evidence. We've got Fourth Amendment issues galore, obviously. I didn't realize how prevalent it was. There has never been a surveillance program in the history of the United States that was not used brutally and in a corrupt fashion. And now we have the biggest surveillance system that we've ever had.